Hy process pizza. Away, hi, straight into it again. Test. Look at this man watching us. Anyways, yes. Ek gaan nou in die huis kyk hierdie vir ons. Let's get into it. Apero toetsie. Wat se flavor is dit? Hy process pizza, maar agterna brood met gas. White peach. Also. Yes. Summer edition. Red Bull. Kyk eens Sê my of ek verkeerd is. Hy process pizza. Sorry. Jy kan nie agterna kom. En agterna hy process gas. Nou, Hy smaak lekker. Die hoes het my smaak weg of wat ek moet nou weer drink. Nou, hy produce een sapje. En dan gas. right on. Is een mid, dan is een 4. 4, die ding smaakt slecht. Die ding smaakt beter. Maar ja.